Is het moeilijk voor u om je uit te drukken in een taal dat anders is dan je moedertaal? Ja, det er meget svært. Man skal tænke over, hvordan man vil oversætte det, så det passer bedst til det ord, du har i hovedet for det danske sprog. Så det kræver meget, at du går ind i dybden og tænker meget centreret på nøjagtige ord, du skal finde i selve essensen, i meningen. Og det kan godt gå hen og blive meget, meget tankefuldt og filosofisk. Og det bliver meget svært, at man skal oversætte tingene, så du forstår det, og jeg forstår det, og vi har den samme fladelinje, så vi kan snakke sammen. Det er meget svært. Ja, ik heb dat ook wel. Want Engels is natuurlijk mijn moedertaal. Maar ik woon nu al zo lang in België dat ik soms in Vlaams denk. En dan moet ik dat soms vertalen en soms kan ik zo die woorden niet vinden. Dat ik in sociale situaties in België zou gebruiken. Want ik heb mij nog niet veel in Engelstalige situaties, sociale situaties. Dus, ja, want ja, als je in een andere taal denkt, is het soms wel moeilijk om dan zo uit te drukken in een andere taal. En als je zo 3-4 talen spreekt, moet je soms zo even denken. Perché molte cose non sono le stesse, diciamo che in italiano è molto più facile esprimersi, sono più parole e molte cose non sono le stesse. Dette in italiano sembrano una cosa, dette in inglese non c'entra niente, sono molto distanti. Cos'altro? Sì, un sacco di cose non si possono tradurre perché sono dialetto, slang, quindi è impossibile. Quindi l'inglese fa cagare da quel punto di vista. Non capisco perché ride. Poi voi pratica la laurea in segreto, arrivano al supermarket, che tu sei per una paro a settor, miglior, che tu sei di chiedere a tuoi anni sono dominici, quindi sei stato tocca dare a meno quel che piace. Tine. Tiesiog yra kalbos tokios plonybės, kurios neįmanoma perkelti kitą kalbą. Tai labai surištas su pačia kultūra, todėl kad yra kažkokių istorinių, kažkokių galbūt ten, nežinau, šiaip etnografinių dalykų, kurie persiduoda kalbai. Ir atsiranda tokios spalvos kalboje, kurios galbūt dažniau yra slengas negu iš tikrųjų bendrinė kalba, kurią būtų galima tiesiog įversti į kitą kalbą. Bet slengo kažkokie dalykai, jie yra tiesiog neverčiami ir jie priduoda, tai nėra netaisyklinga kalba, o aš manau, kad tai priduoda labai daug spalvų kalbai. Tai tampa tiesiog, turi daugiau kažkokių, tiesiog ne tiek tada lemia mimika, kiek yra pats tekstas, kiek turi turinio. It is hard to communicate in another language other than your mother tongue. You feel more comfortable with your first language versus any other language you learn thereafter. The complexities behind what you want to say and what you intend are apparent, and sometimes the second language that we learn to universally communicate with others, this being the case English, can in the end be an alienating experience at times.